A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndani ndo humbushuriani idi njema. Mwenyezi Mungu ajujali ya rehensi na mo riswaliza saya ka Mwenyezi Mungu abenze ndasineze arhamu za hatu harima amani ijukaya njema ka Mwenyezi Mungu abenze. Rijabanu hili kafaika ulijiri uskwa jana harima lebavu la Bretagne mjini Bressuire ikao rifarikishiwa ni wananyasi watanu wabadingo dunia harima batima ikao njia mno. Izo rizione sabanjana rende ribehe mihono hotangani rangudo skwa jana amma sharitsongeza rare jibanu leo dukale umfomonti woyi trésorier général Mzingara fedha ikao nde swarifuze fedha za hele jumba la ambassade la hatu hunu Paris walirenga mateka Ahmad Ahmadi hajihundu harima mji wa Bressuire oskwa leo hautsaha yende yaone likafa lajiri amma owa Komor ikaongwa uyihu kwa jamba bambu wa mdungu na zitswa pindo na mbuda na mafankowa wa mwambiyo kaya weti mwafaka huja hosoni mwatu bwa Ahmad Ahmadi. Amma izoranzo risintindiye bano sikwa leo yoka mtangazaji wa Komor News haonesoka ya ndungu wa bihanyao siyasa na wafati. Izo ndeza mtsongeza nije ni mjibu niwonese ze suraya za Ahmad Ahmadi za tsongeza otunguunu waho wa Komori walio Bressuire ya ukaya kabati siyasa buhari mwananyasi mtangazaji owandu communauté ya Komor wa mdunga hazitwa pindu wamtia nkameza mafanko waho ntsingoni ye polisi wakahumrenga wamsekurize wala kwaja kaurumia siyasa kwizi kabati wakatenga udzima bakaurumishi siyasa na renti riwone ze suraya zahe mwanadamu imana ikao handani ngariboshilia wa marahaba wa Komori wonti pia waliyo harimo mji wa Bressuire waonesa ufahari wahao juma mzingaramali wa Ahmad Ahmadi wa hele jumba la ambassade hauka wafanya courage yenda mnondo ikao sonti pia haina mndu ngutoso zenungo za kufanyishiha harimo mji wa Bressuire oskwa leo hauka Ahmad Ahmadi waiti mndu ikao ngena mba binadamu hosoni mwa Komor shinde shahi za utungu wanadamu walo Bressuire esha wahi za utungu indi ndo wakati kao Ahmad Ahmadi hajahar mwenti inu ye salamu ya kakwireya owa Komor waliobonti jubanu ndo watoreya ya warongoze kichovu adabu ya watimbi yeze kufuru zonti pia ikao karja paroziona harma balozi bonti jubanu hajaka ukaza hahimilia ye mwananyasi imamu ne familia hae hatowe ruhusa familia ibahiziwa kamkate irejeziwa homasiwani kajakaza yabo hajahanjia harmo myenshi wa hatu o binadamu wa hatu siwa Komori global rijua uksonti pia ukahaina mzima dasi karna uzira ho zamba ukawo fahari hokima dzina ya hatu rumia obanu ngasino fahari hokanga ngaritsongeza orienshi ngaritsongeza oreshelea o wanduzatu walio masiwani Ahmad Ahmadi kajahunda bahanu bopushia ekati ndo huja harimwa utunduzi wa utsaha ya juwe endo bingurumio dzina hindini
endo bingurumiyo namna hindrini ili yaritie haruma mashaka. Izo pia zirende hamzo mziro hosoni mwa Komoro. Mmono wajau osikwe notabilite ikao wajinika ya nafasi ya kwenda wa mmone ili haulani zitendo za peu ikaundo ya zifanya obanu. Le jawabu ikaundo ya warongoza ne namna ya warenga. Izo nde zatsongeza otungunu ontipia. Nde zatsongeza omavu wadzitso bi hosoni mwa Komori harimu Ahmadi. Leo wa Komori tindo walio paribahi hokale o hazifanya walio pari abazi wafanyia o walio harima ya Ile-de-France yontipia. Iyo nde mana rambokaya linu tisuala la siasa linu suala la he occupant wahele jumba la kibalozi zetartibumbi neze suifambia zinikao wa Komor o wa Komori wontipia wahamoyo wawonoka waiti mru mwanadamu waiti mru wa warongolea. Iye kawajibu hosoni mwema maraiya walio bresur wambe wale zarendo imamu wala juzi ezarendo imamu wala juzi zila sonti pia si wa Komor sindera rendoazo hokawla mkomor hamadasi ezarongoziwa ye diaspora vanu sinde diaspora ezidazade ziwe diaspora sinde diaspora ezarendo emwana nyasi hajimbaye yabeshewa emadzina maili harumwa barua vanu si hajimbaye sonti pia. Izo nde zatsongeza kwezi owa Komori walono tungu ne mvula na onyi. Abolewo wananyasi watangazaji mtimelange pisko wa Komori wakamanifeste wakahumdumiza wakahumraze horiho wamdunga walango wawaniao ze haki zaho wa Komori shawala kwa wati harimambwana za kisiasa toka uyonsi. Haukaze kufuru Ahmadi yarifanyao katuri fanyilia kufuru hapande wa kisiasa ngufanyiyo kufuru o wa Komori wa nshio Faransa wala wa Komori wa nshio Faransa. Hauka alama yonesa uskwa jana kaye mndu mwanadamu o wakati zenongozila za jiri ikauladhimu ike haroha ya jihundwa mahala hula shahabaki nana shifon wa makirtasi ya nzihe hati ya armazerezo sosio. Iyo nge unesawo utsovada buwahi. Nge unesawo kaidi wahahi. Nge unesawo jabari wahahi. Hosoni mwa Komoro. Inde mane kauri shemezaji. Harima lefujari kaundo ya ringa enti ya tumateka. Yangalie tarehi rangundo mwando. Ranguye enti ya hatu ya renga wakhuri ya wahao. Rangunde tarehi 6 ya juye mahashiwi na majana shenda na mengu mfukare na nsani. Vaja mabalozi watukufu harumenti inu. Rangu mze wa hatu Said Ali Kamal. Mbaya hatu Said Hassan Said Hashim. Sultan Shidur. Burhani. Salim Mohamed Ahmed. Na waimwana nyasi kao hafariki nyumeni banu. Nana mwana nyasi anlui. Ema balozi wa uonti pia ye jazinu kazijaparo jiri harumenti inu. Suleimana kazijaparo jiri harumenti inu. Kabati balozi ya paro jabanu ya uneha na upeu ekata Ahmadi abwela dhimu nyiwandu mwarenga nti ya tumateka msane mredzito mwone uka ema na zinu lewo zifanyishi hao hindri deze tabu ne zetobia zahe mwanadamu ikaundo mwambeha bana weka mjambeha
yajatie amani hosoni mwa Komori waimumbe hajatsimbe kufuru abo bawo wa Komori kwa na ujuwa batse mihono wa mrensi yatoka jumo watimbiye mihono watimbiya kufuru na hiyo ndizori saliye osi kwa leo wananyesi walo Bressuire ya ukaya ngarimni kawoni ye sharafa yonti pia heze ndongo mwafanya usiku wa leo ya uonesa imvula na Wahamada Hamadi ya ukaya timu afakanasi iyo ndonzi ya riombe yao wa Komori wanti pia haina bahane bwana woya jutao mdu wandu wa mrosembiyo kabati namna katsida inu mwishia juzi ya notabilite wafanya bunjilio warenge decision ya ukahaina bahanu Ahmada Hamadi ya juka harma mashuhuli ya notabilite pia wajuho wende zao abo kwezi wa Komori mlio ndani na mwone ke mwanadamu wohi wai mwanadamu wa peu na mzee wa hatu alimla haili wajao haka balozi wanu ingekwezi na mwone wopeu waho mwanadamu wohi mkenzi mfikiri au vanunga mwanzao miro ya damu ya wa Komori baina ya hao na Ahmada Hamadi emma na mtufanya bilan ya hema balozi wa wonti pia wajabonti jubanu maronesa balozi ndobi ya rengwa hahobele no wa Komori banu ndo ekata Ahmada Hamadi yezinu zifuindi zinu zifu hezi twabiyambi za hahe yazifanyilia wa Komori zinu zifu homjibaliyo mui wa hahe wakijabari wakijewiri wakitwashi wakimkaidi yafanyilia wa Komori ukaba na bahaja daraja nguribia zizo na urishangaza ya ukaya leo wana wa Komori ngwajoka urengwa ebana hajimba barufu rimlindia ngartingo humlindia rijeri rengwa ukaba nukarti gantanamo kana urishangaza wakatenga uzima engenga rifereshi yao o wananyasi wa Bressuire ya ukana mkazane na mumbambaze mrudi mumtia harumwe TGV ya rejei harumwe jumba yalirenga otage yaliyo yabo yalo jumo uswarifu ze mali za daula zinji yao yabo ndo khazi ya mbe habanu ndeze mali no jewiro wa Komori no watimbi ya kufuru enge karjajo latsa wakatenga uzima ikati ndo huja rifereshe yo wananyasi wao riwambieka omjibaliyo ikaudo majibaliyo sukumwa leo hosoni mwemvula na oi unundo mjibaliyo riparau wa Komori wanti pia haina bahanu wa jona Ahmada Hamadi na wakeha mawandu waona mtsulu wa udunge mbio wende wanjio pangani nele panga ya loni lo ndene jumba la ambasadi shanga sinama yakini njema ka usiku le panga hilo kana hunda banu wonjia okejo kamja yabo ngujonjia hanzi ya zahaki hamaste hiya hahe no wa Komori insha Allah taala inge izone za kazi jiri osikwa leo wa Komori mswiba mziro mwanadamu utujikomea utujangalia utukansi ya fikiri yoka eba nutirende ntsona mkomore nga mzima kwanzo ya jusele ditola hahe ya nione hauka haina mwanadamu ikawe jazinu simhundu yokansi ya fikiri hawono le kose kaundo ya lonilo ya jirekebeshe amma woi o ya jirende ka woi demkaidi demnukamsi utina mundu ya mdao ngamo nao zetwabiyambi yazifanyao haina usiku katiranu haunika enti ya hatu ye sharafa shakinyume ngukazano no sisa le sharafa ya hiyo enti ya hatu mmono juzi izo yafanya harimwa ye sherehi ya houngwana wa hatu hosubuti yene arengele jimbo la Kifaransa baadhi ya la Kikomori likaziwa ela Kifaransa likaziwa zila tindongoza parofanyishia tibahi
haka urenga le jimbo lahi ancien colonisateur wa hatu ndo yalikazi yaoneso wa komori kabanu ngasi haruma uruma hata abaha ingekwezi wanama ikawo ndo mdungao ya mahadisianu richoka ujari mwoneseni wa Hamada Hamadi ya kansi ya magunguno rimwambie nukaya inu kwa mruki Hamada Hamadi waiti mwangoni mwa wanadamu ikawo leo ngari wanikao mastehi toka uyonsi hauka mwanadamu hanzo ya stehilwa yeujistehirangu hastehiwa wanraji shammonole baye kaungulitiyo bontijubanu rangudo siku yatiyo mndu la tuparo jirisiwa ejazinu kazija paro jiri muhimu ndo hujaribo shileye owananyasi wa Bressuire rambina mkazane nyi wandu watukufu nyima una haya iyo de mane za leo mwasubuti mahima mwonese Hamada Hamadi uka we omjowa haho harumo mjiwa Bressuire kwa uti mjimwema hosoni mwatu siwa Komoro haukari mwonesa ni vanu ze kufuru ikaundo yazitimbao hata habaha ramonesani ukawa Komori wano Faransa ngwa wano tungu zendongo Hamada Hamadi yazirendo wa Komori rangune imamu yasaidia omtolo hahevanu daine fami warejezi wa masiwani ngwa una wotungu haina mna yarongoza wa Komori banu haujewiri no tabasamu na mwatimbia ze kufuru ngwa una wotungu habo yanjia harumwe vi prive ya hatu yanzo ya juwe matina rumi yao ya yabe haumu hazini hatu ili yaritie haruma mashaka isho ndesha atsongeza owa Komori waenshio harumwe mji wa Bressuire harumwe Bretagne wajire voltos kwa leo shaila tisiasa wananyasi wa Komor knows Komor knows na mtafadhali mdo tofautisha mbwana ya maraia na mbwana ya kisiasa osikuwa leo kabajaka siasa hata wala wanadamu wa khaya moyo heze tobiambi za hemvula na woi ya zirenda wa Komori pia harimwensi ya Faransa shakabati siasa Buhari na mtafadhali na tena na mtafadhali mtije mwamba daula ya haki mtije mwamba kawano no kabati siasa Buhari wala wa Komori warendo nai ne mvula na woi warendo nai ne mvula na woi hoka izo ya nrenda izo ya rende imamuola izo ya rende diaspora izo ya rende notabilite yari rendao zila nguri rendeyo si wa Komori sontipia hoka mgazi jambo ka mfale oti no mfamaudu lewe imamuona ne yabe hwanda ine familia endo yabe uliyo banu uji amini kamaudu sinde turo ya hai jana mine nafanyiliwa zila le barua lila endo yabe uji amini kamroji na kanafanyiwa lo maudu o wananyasi wa diaspora ya henda ya wadea hari mwale jumba la kiambasade endo yabe ujuoka maudu tinde jodeziwa na tafadhali kwesi haukainu mbwana ya maraia watukiwao ni mru wa peu mwanza mwendo wa peu mwanza tobia za peu ya dharauo wa Komori abo ladhimo wa Komori wala mhe wawane ni mvula na uo indo bahanu ikawo wandu warengensi atumateka walio masiwani minhum dele fujari kula Asmani Azali ngana nzori mbeshe mesajibanu rimwambio kaya kawe na imani yakaba bakimbanu su ya imani harimwa shefu bashahawe kawo ntu amini ila dimujuzise kanamna hidini rangu 75 yensi ya Faransa bendao mabalozi yao ejazinu za tuparo jiri watuparo kaya baya lahi maranya na balozi mzima ratuparishia kabalozi hende tengweni hende hadungwa ratuparishia kabalozi abiribanu hadeziwa shimma balozi wa uonti pia wakabanu wakani zimbawa za kisiasa za hao shakabli ya siasa waitafautisha we hantukaya wa Komor yedo mana mkomor yabe khabanu
yaje yasekurize mwana mkomori ulo wanti jubanu vatsina janibu fulani choka uyonzi. Iyo ndemane kawe mabalozi wa uonzi pia rijua ridungana nao hamwendo wa amani, hamwendo wa mwishiliano baina hatunda sinao vatsina mbata buyonzi pia. Shara ngule sungurwa linu livewa wanti jubanu haukalinu sungurwa de ya jati mfaraka baina heli jumbala kibalozi no wa Komori. Mmono izo ya renda ya mwananyasi washikoni konseye izo pia ngariziwo nao haina usiku zetabu ikao nguzitiyo wanti jubanu enge yunde mane kao ngaribi hawe mesajinu harimwa lefujari la sumanazadi yabuwe macho yabuwe mashishiyo ya fikiri yabadile bwana woi ya bwana woi ya mrejezo masiwani ekaka tuhanza batiye miro ya damu baina huwa Komori nae no wandwa hai baizo kazjaparo jiri ngejo mkinishia maudu wandwa parisani harimwa marengwe mabangwe ngaba jujwa bakenziro rahana zino bahil namzimo mndo rahawe janji wejaparia kairi mzimo mndo rahawe japaria tindizo ngamjokunda majito maudu hokawa Komori wadobanu wavalia hambo nzimbili yauka ladhima Ahmadi kana ukansi bazima nao jena mnekauri mwonesani ka mfumo rakanuo ye notabilite ya Ile-de-France wafanya monano warenga decision yauka kwati na shughuli wajukaya Ahmadi ya jarme shughuli yo wakensi abo asumani azali lamuha orukuni uliyo urenti wakaidi wa haho ukena wakati utoshilia kauluzima badile bwana woi tindizo ngojo tsongeza ajali zijiri harmenti inu na abo ngawe dhamana wahanda wahaina ajali jujiri banu leo mtojua mtowe makonseye rangu mwinyi rangu sagafu rangu sedumari na mwanamsho hatu na nasimu waupia mjuwa mwatowa emwinyiwo mro ya uvuza ya utiyao banu ya tsangaza lebii omro warenga kamtsujwa humtowa na inga mjuwa ukaimana mro unu watsanga ya ndaye rangu siku ya jabanu hajapatiza lebilinu uwa nduwa makauladhimu mumtowe handani hokawonde ya jatia umani harmenti inu rangudo harma le jumba la ambasade hajatia le bailo hawanyisa ye maondro hazi walo yabo ngo mabakia maidi kabatibakia la mto liwono wananyao hena mna ya watsambaza yatia ufitina haja hatsambaze mbaja vya hanyu iye Mwenyezi Mungu hafanyando hatsambaza wewu hamwe hantimbali he hantifaki mrada bimbali izo ngari mrema okoti kabati mzima hanzo ajusele titwaone mwananya haja hatia inkodo yinu hosoni mwa Komori leo harede ha polisi ngubireta haze idamdite za hatu ili yariti harmatabu wakati kaungari juwao ukaye mvula na woiwaye ngena wana wahahe ikau kwa tsubalia le zina la hahe waliyo harmenti inu ngabo ya deklarewa ni mbaba wa Shimaore ngabo ya deklarewa ni wandu wa jina izo kasitumwa ne sahaya ya ukahaza wana wao kwa tsubala le zina la hahe hajanguri puliyo siisi wa mda uhoma yanzi yari fitini abo kwezi wei mwanadamu mwanzaroho ya peu mwanzaroho mbi hajangupuo wandu wehe harumazerezo zinu wetoza wandu wadabu haina usiku wa hasha ngulapizo waze wa hatu ngudharau wazaza hatu
haina usiku yekana hazi ekatsinde riali ijonjia ya hai passport ijonjia hai carte d'identité ijonjia hai extrait de naissance hari male jumbala ambassade yarenge ya kuleze karavati ne makoshi yatie iyo tsindo hazi ya mbeha banu hazi ya mbeha banu ya jiabirilie owa komori ya wastehi ya wanike sharafa shahao engena mtafadhali kwezi madhalimu mlomo tijuu mwanyisao zemizinu mwaruhusu Ahmad Ahmadi fujari yajiatimbiwa wa komori kufuru mwabe stop dingosi mumtowe bontijuu banu oka emzugwa maka le médecin après la mort enge izo nezaribe habano sikwa leo rijeri wonese ze surombi nupeu neze tobiambi za Ahmad Ahmadi ikao hajirende trésorier général wa hele jumbala ambassade. Iyo ndio maana ikao sikwa leo rijari fereshe wananyasi wa Bressuire yekobele kaundo mreya riwambiyo kaya rijimi wa ninyi na singa sibazimanda sinanyi hari mazeroho nezi ungo izo mafanya mrifanyilia nyi waungwana bwana nyasi mlo Bressuire msikiri bawo katsusi kitiha nele kafala la rijilia kinyume ngemwengoni mwa wandu ikao leongware maukoti haina wakati weshi ya mkomori ya hafa engena mumdunge mumbabaze ndondondo ya rohe mumrejeze harumete jeve kwezi wanama tukufu. Iyo ndo maana rahajabanu urije hozadeni jumweza hunda Ahmad Ahmadi usikwa leo rambo kaya isho mndu ya lima mndu tsovuna. Ahmad Ahmadi hulimi kufuru na dola uso. Ahmad Ahmadi hulimi tabiambi. Ahmad Ahmadi hulimi madharau, hulimi ujabari, hulimi uchovu adabu. Lazima zenongo hizo uzivune bo wazilima. Uondo mda walima lazima uvune. Kabati na mna ujoju wovuna zindwaji ikatindizo. Bahikwezi ndo bahanu emvulana le katili la Ahmad Ahmadi le fitna la Ahmad Ahmadi mjabari mtabasamu mwanza kufuru mkaidi wa Ahmad Ahmadi zamhunda usikwa leo haruma mji wa Bressuire abonga reme ya ukoti wananyasi wa Bressuire riwambiyo kaya mfanya za mabani hanyu nizo zilingana nanyi na mkazane mumtie harumete jeve ya rejei hakwenda na timizi lazima botoka za shukura hakausukwa leo bekwa tizama jana shanga ngamrudi nzirejei haushukuria ye mwananyasi metro larif limwambie nuka kabana mwanadamu ya tsohana njema rufu ritsoha neze kalite za hatu neze defu shemwana nyasi metro larif la dimari mremercie witi mrikao haparo zingara dhamana ya daula nguwano ya honde yao ngari mombe yao ushinzi kamnyezi Mungu abenze yake mwengoni mwe madhamana wa daula shayendu mzima ikao hahimi bana haina bahal vajiribaya la mkomora yechuka ya sofil awali uwaliyo harmaze prison rangu Libi rangu Tunisi rangu Espanya ngari wonao ejitahidi kaungu ifanyo hosoni mwa Komoro usikwa jana hata likafalini la jojiri haranse zahahe milki hajihundu hosoni mwa Komoro waliyo Bressuire iyo do alama rajo kaurenga yukaya emma na jana
ye mwananyasi metre larifu ya hondrana no wakomori walio breswir wajua wakanti wahadisi wahamba wala wafanya zendrazi zontipia vatujiri incidenti den namne mwanadamu ikangu jibalio hosoni mwa wakomori ukangu jibalio kimastehi ngusteho wakomori ngujuo kakana parojua ya waswili harma dhamana ya daula vatinoka hasteho wakomori vatinoka hawanilie haki ya mwana mkomoro rabonze rondani. Iyo ndo tofauti ya metle elarifu ne bwana woi mjabari wa Hamada Hamadi lewe la dimumone kajanaje elarifu ya baharo hemi hono yomili ne communauté ya shkomori liyo bressuir lewoje Hamada Hamadi yaro horiho ne communauté yowiyo izo ngazi jao hizi tabia za khaina mzima dasi hosoni mwa komoro le Hamada Hamadi haji hanti ka mjewiri jabari yemtuvadabu yena zekufuru za ho sonti pia abola di mazenongo izo zimhunde ila rifa jihantu ka amim komoro mkomoru jondwa nimbi aboti mundwa nimbi mkomoru jondwa njema aboti mundwa njema haji hantu kan tina parojua ni waswili har madhamana ya daula vatine mwana mkomoru uniko aminifuwa iyo nde mane kao leo wananyasi wa breswir wa mrenge ho binadamu wakantinda unaye warizenda azizo tipia inge yo ladimu rimboshele marhaba rimwambie kakazana mwananyasi la arifu weti mtume kujatolo nyongo ngawe ni makosa ya hao jena mnekaunga sine makosa ya hatu shangari aminiyo ya ukawewe le shahada lahaho do wakomori rabonze rondani abotile mewe ngarunikao jitahidi kakazana baizonde zialama zione sawa mwanadamu ya kwa mwanadamu woi yefstehiensi ya yonde mane kao leo haina bahanu wahenda valiyo baya la mwana mkomori wahenda Mwenyezi Mungu yehunike bahati ya hunda victoire hoka bandu ya wananyasi ka waliberewa harmaze frontiere hasibabu na mgundawe abola di maru remercier donc kwezi wanama garjo henda hoka zakifu rimpareni hanyonti pia rifereshiana juma izo wananyasi wa breswiro wafanyos kwa leo ingena tafadhali bwa komor mwelewe kai mvulana wazala sumani moyo wetimdu kangura nzizo njema wetimdu jo parora nzizo njema hakanga monawe zero za wana komori ya zito wao iyo ndio maana kwa Hamada Hamadi leo ngufanyo izo asumana zali yafanyao kambuwezi choma elewa dingosi kambuwezi choma elewa dingosi ingekwesi wanama wa komoro gari kazao banu na ufereshea wajao o wananyasi wa bressuir ya ukari mbalize radhi nyima hunda radhi nyima una haya nyi wandu mwabame sharafa shahiyonti na mumrejeze hopangani la hele jumba la ambasade ya jiadu swarifu eriali ya he passport ni carte d'identité beshonde shambe habanu ya jiadu swarifu eriali shaka jajabanu ya tukuze komori au ya ivame. Assalamu alaikum wakati wa satena kama Mwenyezi Mungu abenze marhaba.